Kastala tibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti plano nga agpatinggalaeng iti sao, sayangin nati kanito. Tampok dito'y programa tayo. Kastala tibyan! Mariloida! Nay, mayat mati iisa ma'am itamaray. Ay, kat umisem kamot ngamin, Mare. Ay na, jak makaisam maray. Ay, sus, umisem kakit din. Jak ngarod kayat. Ngamin napudot ti ulaw. Na, taapay mat. Ay, marmar banday ta kakaisuna abalay may. Huwag ngagpay sumare. Nagirig mo tan. Ay na, maray, manun atawan nga ibagbagakin nila kay ko asimintuan may. Di nakmatikaskasaw. Awan ka no ti kwartana. Nay, apay. Saan na pa'y anaawat di bonus na? Bonus? Adaya? Ay na, Mare. Amin nga agtrabaho di ta Kapitolyo. Kaswal man wano kontraktual. Ada bonus na, Mare. Anya? Nay, apay ngay. Di man la nadakdakamat nila kay ko dayta. Ay, kat damagam, Mare. Amang ano isik-sikreto na matkan ka. Isumit lagaya, makanayonan amarabyan nga agaway. Ay na, alaam di bonus na, Mare. Amang ano pagbisyo na laday jay. Isu ka di anak ka isam ka ita, Maray. Ay, Mare Loida. Napanak gimatang iti washing machine kan TV. Inggatang kon jay bonus nila kay ko. Nasaya at tasimang pagkan. Apay anarabian ka, Nag-overtime kami. Apay anak kataya ti dakulap mo. Akasla dadaw-dawatag. Kay bonus mo. Iyawat mo. Anya? Amok ang naawat mo, jay bonus mo. Adayaman! Oho, aglibak ka pa'y lang. Apay nga isik-sikretom. Kayat mo, asikala ang tagnumari iti dayta, Ay na, pito, dagiti anak ta ilyong. Agis eskwela da amin. Amok masapul ay ang ibagam. Jay bonus mo, iyawat mo tanay. Naggatulan da ito dakulap ko. Ibayad kon. Nang ibayadam? Iti in-order ko asiminto kun hollow blocks. Ha? Nag-order kan? Wain tapnusan ka aromanik. Lamo amar, marbati balay tayo kun nagtagtagtag. Ay nalakay. Kunak no nalipat amon nga ipatarimaan da ito'y balay ta. Umay da i-deliver intun bigat, di order ka. Maray. Na, agkat-katawa ka mo't ita, Mare. Ay na, Maray. Una, saan lang nga isam? Agkat-katawa ka pa'y, Maray. Na, apay, Mare. Maipatarimaan min jay balay may, Maray. Kitaam nga min jay arubayan mi, Wan nga agpayso. Nagadumotan adarat kan hollow blocks na itanabuntoon di tasangwanan ti balay yung, Maray. Binayadan nila kay ikaw, Maray. Imbayad na di bonus na? Una? Kung naktumot kan ka. Kaano nga, arugyan nyo nga ipatarimaan na itabalay yo. Ay, kat ipatarimaan mi adagusan, Maray. Nasaya at ano kasta, Maray? Diadamot lang na pananjay bonus nila kay mo. Lakay, ipatarimaan ka nomot kang damariloy da jabalay da. Ay kat, nasaya at Kunak nga rod, amapan ka agpresenta a karpintero no kas di nga awan trabaho, lakay. Ay katun bakat. Nulaki di awan aramido. Mapanak to. Ayun ta sigurado. Ayaban na kantumot laang dayjay no muna nga awan aramidam, lakay. Wun bakat. Tadupay laang ti trabaho kita kat. Basta, no kasapulan da kadamariloy da kan pari ilyong, mapan kalakay, takumpare kan kumare tangarod da gijay. Agawid kan pari ilyaw? Ay, uwid paray. Nagsapa pa'y laang. Agsyat tagit di. Day taman ti kayat kukan ka paray. Wuna, agbambanog tangag trabaho. Ag-relax tamat asag paminsan. Alang raw, hintay di balay yun. Ay, jak mo kontak kinambar na. Nunap-napanan naman Harapi, ngamawan mo't langan.
Ay, pagurayan nakman nga tan, iti mano nga oras. Sino nga taday iti umawawang? Hello? Hello. Ni kumari Loida daytoy? Wan, sino day tao eh? Kumpare ni Elyong daytoy. Ay na, kastaon na iti danag ko. Ayan nga nila kay ikaw. Nakaturog dito'y balay. Nabartaw. Anya! Ibagak kang ada dito'y balay. Tapno saan kang agdandanag. Ay na, nalaos man siguro ti bartak na. Basit lati ni Nume. Ay pare, saan mo napagaw-awida na? Di tanan, tamangan numadisgrasya no ag-drive iti motor. Wan mare, saan kan amadanagan? Siyak ti makaamukan ko na. Sige nga rod pare, katagyaman na ka. Pare, Ne, anya day tawit mau. may sala abuti pare. Rimuar ka laang anapan imis baw. Itata nagsubli ka. Addan awit mo nga arak. Ay, bitin nga ro dyan inumtay di rabi ay. Kat mapantapay ag trabaho ita. Si kaki di man. Adda ay serek tayo ita. Kita man ti kalendaryaw nay. Nga. Anya tipit sa aya ita paray. Ay tama nay. Apay di mo makita. Holiday nay. Aywan anya. Pitsa 12. Adda pa'y red na. Kita ma. Aywan gayam. Iso nga ginumtaki day. Wan paray. Nayunak day tay ginatang mo amay sa buti nga arak. Anayin tali ma. Pulutan tangay paray. Ay kumang party ka matititarakan mo ang manukin. Aywan anya. Ngam paray. Napay manahin. Urayan na kanibakat mo. Anya nga tanong agawid ka pay. Ay sos. Nung nag-awid awanin na. Palubusan nakpay nga ron. Armalaitin na ko na. Sa bagay. Agawid tulata ano kayat kumait. Ala sige paray. Tainak nga ruden mang tiliw iti pulutan ta manaw. Loida, Ne, apay ante. kitaan nyo man day ta nakabuntuon adarat di tasangwanan ti balayo. Apay ante. Numatuduan, agayos ija balay me. Nagadun ti darat ana pa ni Jay. Kasta ka di ante. Kaano pa'y day ta darat di tasangwanan ti balayo? Pasali-salay. Pagpatarimaan mi di tabalay mi ante. Ay, awan bibiyang ko no pangananwan nyo. Ha, nasaysaya at no ikatan nyo day ta darat di ta. Ay, uwan ante. Tano di yung ikatan, siyak ti mangipaikat iti day ta. Ang yan na bartak. Jack pa mo na. Bartak paray. Kapala pa mo dito makdar. Nabartekan paray. Di kan makamulagat. Ay jasan. Ano makita ka pala ti pulutan. Dapat mo nabati at tangad ka nagkaray-kay. Agkaraawag ni bakat maun. Adon timiskul nan. Bakit ko? Tamauman tulata. Pagaw-awiden na kan. Nagmayat na ginong pag-awidin na. Ungtan na kamanan pare. Diore ako nga. Tapi kabutang ko ay. Apay, hali di manen ayan no bigat. Kanayon ko mga halid. Nakalabaga kit amin kumaapit sa kalendaryo pare. Papa na, Mariloida. Ay namaray. Nakman iyawid nila kay ko. Tanay, manon nga aldaw asaan ang nagaw-away. Ne, apay nga eh. Nagapa kayo. Narugyan namanen at tinaginumiti arak. Aya? Iso nalipatan naman ang tiagaway. Ay so, sabali mo't gayam day ta asawa, Maray. Masapol amapan mo pa iyawid. Ay, kasta na nga rod, maray. Kat, pangsuko na mga ikang kuwana. Ije balay ti kumpari na Nasken nga iyawid ko. Tagsarita kami man itinalapat. Sukunam ni pare Elyong, maray? Wen aparay tanay, manung aldawon asaan anagaw-awid. Adda ijay salas. Nakaturog ijay. Kalatari ingaw. Ay,
Mababainakan ka, pare. Mano nga aldaw nandito'y balayo. Nagragrag sa kami lang mat, mare. Sige nga raw, tain nakriingan. Ilyaw. Hoy, Ilyaw. Mangibabain ka. Nakaida ka dito'y datartisan mo, abalay. Hoy, Ilyaw. Bumangon kan tagawitan. Ay, una yan, nagrigat ka aringan. Ilyaw! Dauram! Adda natay! Agawitan. Apay nga adda ka dito, bakit? Umay ka nga rod iyaway. Sana ya, balay tayo dito. Ay, sus, balay ti kumparim. Manungal dawon asaan ka nagsuksukat. Kan nagdigdigaws. Di ka mabain, Ala, agawid ta nga rodan. Mangibabain ka. Ala, tumakder ka ditan, tagawid ta. Loida, Ay, apay antay. saan nyo pa'y matgayam nga inikat jay na buntoon adarat iti sangwanan ti balayo? Kuwang amin antay. Talaga gayam, saan dak nga ikaskaso Nilakay ko ti mangikat iti day ta antay. Ay, agungetak atalagan. Bayan nyo antay, tainton makariing nilakay ko. Paikat kun day ta darat dita. Italaang nga aldaw ti pawaywayo. No diyo pa'y laikatan, ireklamo kayon ijay barangay. Apay na kita karton ba kay? Karton kan sa ako. Makitam? Apay nga rodan kita. Pumanaw ka man. Kadwak dagiti ubeng. Apay. Ne. Ayan nga ti kaldero kan pingpinggan. Insako ko na. Makamu ka matan iti biyag mo. Nay. Anya ti mapaspasama kaya? Anya ti mapaspasamak. Di mo amo ti mapaspasamak dito'y balay. Apay, pumanaw kayo. Gimatang ka lang iti darat ka na Blacks. Nagpatinggalangan dita. Di mo matimpatariman da ito'y balay. Marmar banda ito'y balay. Gapu iti anay ilyong. Pati panagayat ko ka marmarban. Nay, di mo may ipalubos akasta, bakit? Agrik-reklamo jay bakit akaaruba tayaw. Tajay nabuntoon adarat dita sangwanan ti balay. Mayan anod ijay arubayan da. Kasta ya? Di mo amo dagita mapaspasamak. Taday talagin inom ti amom nga ramidan. Agsarita ta ka di bakit? Ay sanan! Pumanaw kamilatan. Makamu kamatan iti biyag mo. No ipilit mo ti pumanaw. Jak mo lay ti dagito'y nakakarton kan nakasako agam gamit tayo. Ibabam dagita. Palubusan na kami apumanaw. Saan kayo apumanaw bakit? Ikarik, ipatarimaan ko ti balay. Saan laday tati kayat ko ngay karemilyong? Kay, anya pa? Basta. Awan mo, malagip ko. Aglisi ka dita. Na. Tairwar kong dagito karton Bakit? kas kadasakaw. Di da ka di panawan. Ay, nauma akon kan kailyong. Di karik, jak to aginuman. Promise? Uy, promise. Loida! Ha? Ito'y darat. No diyo ikatan talaga nga agreklamo ako. Ay, sus. Oh, nangag mo? Agay ayabon yan, te. Ay, mabayin ako na sumangukan ko, ano? Talaga akarkaritan da ka. Kunayo siguro, ajak maiturad ti agreklamo. Saan da ka mat akar-karitan, antay? Nasaya at magtadakan, ilyong. Manon nga aldaw, asaan ka nakit-kita? Hindi kay kumagungitain. Tainton bigat kat ipatarimaan ko ti balay mi amarmar ba? Rumbang laang tamadadaal ti view da ito'y balay mi. Gapo iti darat kan Halo Blacks di tabalayo. Pasensya kayo. Ay, nabayag akon nga agpaspasensya, ilyong. Tapno amam. Maudi na pasensya dati, ante. Usaran min dati darat kan simintaw. Rumbang laang. Kasanon, numatumba day tabalayo. Kat mapandagan na dagiti masetas ko ang nagngingina. Ha? Apay, mabayadan niya. Sige, ante. Inton bigat mo't lang. Ipatarimaan kong ti balay may. Ay katwan laglagi pam ti pagsasao ako nana. Ti plano nga agpatinggalaang iti sao. Sayangan na ti kanito. Iso asika ilyong.
Di mo sayangan ti kanito. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti plano nga agpatinggalaeng iti sao, sayangan na ti kanito. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ngestasyon Kas talatibiyag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.